awan ni Children Hospital, awan dawai di Dr. Arpita. Di dawai tang sebenarnya ngala Armet ya langsung tu ba ini kita dawai jadi Dr. Arpita itu kita rekam ya nanti tang sebenarnya yang ada don menu-menu di Papua penulis dawai ini Dr. Arpita ya sawan Hania Children Hospital di Dr. Arpita IVF Dr. Arpita ikawan sisin sebenarnya gawati Kini kisamla ki bakentup i kibala sha wengkam sendat naka ki HADC kibat kibala yo ya kakam kibala permanent kibala sha thong no kom ki casual kilapan kijing pensyai no chief executive member halo kandu gunong rem bala wengkam bat bala penyiar kerdan no yaki ba kilakerpat yo chief executive member bandan lem kijing sngo no kebenta joki kamtam haba kiladon le kalong gieng long sem Hendrai chief executive member ulong ba umla balai issue yakni kijing kerpat jongki Kiletu bagla tray mentalah hendrusnam haki HADC bagi ong bagi dap dak jing so pendit bagla sha wengkam bad donru bagla sha penihar kerdan no hakakam ga bagi tray walakim syam lale bakla ye bad kom ginong tray jong ka council ki kwa bak executive committee kan perkhat thmai biang halor kani jing shimrai bad bana ila deki bad tray kom bagi jutray baros kata kini gisamla kilo ong ru bagastie kala ap rupa rendang yaki namar lari tray kom ki casual ke jing sio kamlang ko batikena Bat ki baro kilashim ya garam na gabang namar bagi warna kilong yang kebeduk kumta kan long shiboni ki bansio kan garam kilong ru bahag district council kam judan kata kajing interview ne kajing le examen ndri la thong ya baro da mano bat kumta mde tang manweng kam ki ndri da manweng kam ya baro ba kilong ba kim so ya hab kan kajing le jong chief executive member la terminate ni bisa Kidon ki bela sa. terminate kidon benang hak ngat casual. Kum nakaliang bisa pisha kum no pisha Na nga siya ibang sa casual. Meni ni kadai bingi sa revoke bang sa ka casual. Tu sia mo ong ai mandasi ai kana no assurance Uang baik ni la ada berai nak kalian juni la ada berai. Ngam la su balik ai. Kamong ra bingi ni song up ni perkhat bah ni lek kum no em. Suang baik nak kalian juni la ada berai. Tahu. Beli julong em siam dah. Tu kum don di soma. Ini habban nyale apa kanu ka ba. Ninyo ben kanya pa. Jompat ngin yale ya ke badai bangin yale ru. Ngin yang bangin fight kane ke bentaru. Kata kadika righteousness jongi bangin yang hakmat la dang ngide ben yang hakijok su ngin yang ngide ben yang hakane ka pla bangin dawai ka hakru ngin yang kata. Ba pishim ya karai ke bamlong klem da kun jok tin ngi kata kami hap tang no nuru. Ngila tri kata snem ngila service hang ngi ngila ai dak ba hangin de bangin le dak basnio. Ngide menta ka jingle ka jongki pat yang kami hap. Belum mentang insya Allah nakam enforcement, customer enforcement, regularize hay casual. Dia paling karena asa ada dan lawan amingi yang ba kalau way kasih tom efisien. Dia ngelas tu ba usdir nang amingi. Darang intrim casual ra kau mut ba disungim kena kanong yo. Pat kabaar kabasosi tam kabangi thang musim galong ba barok isim gilun. Isim gilun na bang. Oleh lambang sosial ng baka office ringi. Haswa mas ni regularize banai agos ndu. Rada membar ngila pasang simlun. Bablay ngi dei kun buduk besok. Di kwa man thet gi kijika kita man saying taying sam. Isim galun. Haba isim galun. Ba office sosial ringi. Kaya no si. Agi yo anak po layo po ka rol bang. Lima yo manta patya kajing kali galong dei ngim sewe. Lapi nang ni kini gedon huni gide gila regularize sudah ada kedua Barak wasa. kadai sudah mau pisha regularize bisa Mamangi ngidei wagos ajar saw. te kini bawa don huni bisa income man gide nagi department fair gide betang negara fosbet Aneh kita lang ajar enforcement kita nak kiwi department kita. ano ko total numbers chung gini regularize staff kibla regularize ngai bisa income darsa Ada mentak sekali ngi yo total pi mam. Jing syawang jin sya kadai tang at nyumut bangi dan hangin ta. Bangi syawang ya kakam at nyumut mentang dan hangin. Baro kata kibla regularize kamu nama kidang dan ru kibampat yo ru ngimla bantip ya kata dai tang bala yu mentang ida tang at nyumut. Sebelum kensan isu ai kepat ini apa sih sengi isu ang baik ba pi lapan revoke pi sia ka casual biang ni ka jingwan jungi hane dai na do mencu handru senam mdai bengi penbam pisah mdai bengi le ka nu no but thong ni tri si tom bengi yo ikne ka kam
Kere menta andan rus nam yo ai kini kam ke pos ngi menta kin syak kini no fimu kam kata. Ni rung ini kon samla kari te. Piala na menta ki kon samla kari. Menta pikni ke kam jungi kon samla kari. Nin pa sai. Nin kikmat nin kmi lenti no menta. Takadang ngi kwa isu am wahab bon sembiang kini karai. Bai ke bal adon menta penek. Bai ke ba ikwa ban le nani sekmat ke polisi jongki ai ki mak ya la ka jong. Namar bangi ngim so ya hab ya kini ke jingle jui. Namar lada pikenya district council lai. Kam judan ni kata ka kam interview. Judan ni kata bikin nyelek examen ke. Ada berokhat tolong baik bersutuan mathat mana-mana. Kata ada jing sisa bini dia bentuk berokhat. Jadi belum tadi berokhat ni lah dan ketilut hang ni. Beli weng tang yang ni. Ni don te ko hok. Ada pikok bang weng lu senang berokhat. Nakaliang jong UCEM ka KHADC ula penchai bagi jing Shemrai karikat kum ka kai pot ke bel IT de ka committee ke belatung de executive committee ban penbet renti ya kerkom trekam jong ka council bar kini ka committee ke lasong jing yalang hadu sansian baradien bakal kmi ibnia ba halo kerkom thungkam ya ke sau langut kinong tre ban kini khat langut kidai ke belasat thungkam thmai bat lai pongot pat kidai ke belasat thungkam pura hadien bakal tre kum ki casual UCEM ulong bagi lasyam bagi jing thungkam yini kadai kebalale klam ka jing don ya ka sanction post kum ta kila ben putsange no ka jing aikam ki khat lai ngot badi kita ginong tre casual ke belasat thungum ki permanent larai ben thung biang ya ki kum ginong tre casual UCEM ulong ba an ampen kelasyo ikarai ke beladap shim bad nyat bet bagi ginong tre kin ailat yaki lagi dan kuan em ban tre ni ban tre syok binong tre casual baru ong ru bagi executive committee kanang yai beteng ban lek ka beteng persya kan nu kurukom thungkam ka balek klem dadon ni kurukom ka bedai ha ka sanction post ulong bagi larai ru bantung ya ka recruitment committee ban penti kana baganan ke jingkhot ha ka bedai ba kurukom thungkam ha ka council aku man sedang mai phang ni ka kam hadin baka isi ke jungi la shimti ke ka isi ke jungi na poka des council nagaliang ga junga ko mo CM wadi ro ko na pang badi pai ke ka establishment te kamani kong ka sinjang kamani kong ka bangila ko long bangila thau ni kong ka committee on administrative streamlining di kene committee ka long man pai renti ya ka kom trajam ko office jun council baro na chudong pa hata ka committee ka bangila shong hadu sansin ka bangila shong nada ka sin kamani kong ila pet ngalai bishar na hadu ko dai banya tuat kai ka kom perkhat ka dai bani ka sebeseru trong council bukum tar dia lami ki issue halor ka jing tung ye kini ki supply ngot ki staff hang ni apa des council jungi pad hakata ka meeting ga ni kong lami kum kata tene kaliang jungi ngila stang man budin chu pad ong e phim de ka bangi rai shi sin rai na sin rai ada santli ka meeting ka bangi lai shang ban perkhat karpang ha ka badai pakata kar kom thungkam ya ki supply ngot ki bar trayang ni apa des council te kita ki supply ngot kidai ki khalai ngot de ki ba room ki ba thung fresh ki fresh appointee bai khalai ngot but so but life hongot kidai ki regularize ki casual te hadin bangila bishar hakni ka committee ka bangila ya shong tingila lap pala ma ka jing bishar jungi ba kani ka jing thung ki kadai ka ba khan sanction ni ka post jadi komtar hadin bangila bishar bangila ba kam de ka ba sanction la ba ka post di komtar ngila shim ka rai ka ba khadu na kani bangila pentip ka recommendation na kali ka committee ka pentip sya ka isi ka ba la shong pan kali ka isi ka la shim ka rai bangin ya kini ki khalai ngot ki ba stung fresh ngila discontinue ka service chungki pat ya kita ki lai pongot pat ki ba ki casual ki ba la regularize ki te ni discontinue ki kom ki regularize service hendrai ngi ai lat pat ki bagi la ben peteng biang ki kom ki casual kata dika jinja ki khalai ngot ki ba thung pi ki ni ki jing thung ki ni ki don ki ba la thung ki na du ki nai no ki ding macam senam hi markadan kan ni ka kom thung ki dan atli ka benta koi ka benta ka bagi thung lembaga ni ka SD ki bagi ra house nai Julai bagi wei bulan Desember dikata ki jing thung juki ko thop lang ni ki khalai ngot pat ki nai ki lai khongot ki post ki jong ki de ki post enforcement constable processor bar pion mali ki pion cleaner change man kum kita tar kadang mi issue kadang ko post ko baklam sang chan de ya kata ngi habal le
Laradan susu ka post ka baklem sanction ya katangin le. Pi na kaliang gajungi, pi ka meeting ka baning kong ka bangi la syong la terba, pi ngi la ya keren kumno bangin ho langin pala ban go detail ya ka sebesul ngi la ya. Au mangi de ban penbahas syuk men review ya ka sebesul nang tangi la keren ru na ka banta ban thung no de ki review ka recruitment committee na ka banta ka thung kam thung jam. Ati ki we de ki banta. Angin nam ya. Pau tan ni ki sinjam ka pengin.